जननेता हिजम इराबोट के चाम कुनमा थोरक सुब मपो कुमन लाकपदा ngasi मियामना लमयानबा सिगी मफम इकाई खुमनबा उठली लल्लोन नबा पुरम मणिपुरी नुपी निपान म्यांमार दे कन्म ngamkhre senaba bi taru pun phakre Prime Minister Narendra Modi की लून नान बगी कैंपेन स्वच्छताई सेवा की मनुष्य गवर्नमेंट ऑफिस यावना तोंगान तोंगान मफम सिंगदा मियाम सिक्सिंग थबक सतरी खुनाई असिद अचुम पुरक नबहोनबदा लॉयर सिंगी थौदांग अचौब लई हैना लॉ मिनिस्टर जयंत कुमार फोंदोरकी Manipur Police Department na tampak di district Mangara di luar negara pemong yon lamba LPG cylinder satu kemari putaru pangat ngamkhre Ma'am kurum jari adom ni yengbir bes impact news ni ayokram somendro hauzik pungja se phawgi maroi ba pausing miyam da pijari ngasi lamdam asi sin matungna hijam irabot ki cham kun ma thorik subuma pokumun thoram lamyan ba sigi mafam de kai khumna bu utpagal hoinana pangthokna khrei singmai rong de leriba Manipur Legislative Assembly ki manak ta lamyan ba hijam irabot ki ningsing pa kama shan na ba government honori hana Parliamentary Secretary L Susindro na phongdokrei Manipur Proletariat People's Democratic Union Socialist Students Union of Manipur made Struggle Committee Manipur na puna khusam nanduna kaisampat Lairembi Community Hall da pangthoki ba irabot Cham Kunma Thoirak Suba Mapo Kumon Thoram Aduda Susindrona Wapamasi Lautoki Bane Asum Bangang Ba Achum Matabak Tawuna Apaba Muiba Magi Quaidik Chauba Gunne Gun Sing Asikaktana Ching Tamani Marakta Hiana Nakshina Bapur Pangamgani Hanasu Susindrona Pongdoki Ngasigi Thoramadu Saru Thoramadu Saruka Moina Huyanlan Paugi editor Hemanta Kumar Ningom Yauna a journalist Taruktasu Manakya Kushinaki yang bilang tu tolong biu yang pun benar benar pun maha polisi kerana apa yang nasi tahu tu bah pun tahu tu bah nah sih jumlah dia nah hari bah sahaja yang sih pun mesti apa masuk ke dalam nah kantor bah masuk ke dalam kantor bah pun sih apa SMBS ini hey mama tu le apa ini traffic dia apa itu berdiri dah pagi mami aduh ini mana tu le bah lalu apa itu di sini pilih Jadi koi macam ni aku boleh berita. Betul nanda bawa aku government asal bawa pakai ni. Aku government pakai tu mesti miam juga berada. Lamyan Mahjam Iravatna Chalam Liklam Amadi Magna Pamjar Wakalol Singadu Boy Pumnamagna Tabakta Ontok Minerasiana Minister Tong Ambeshwajit Karam Sam the MLA L Rameshwarna Hizam Irabat Kichama Kunma Thorik Suba Mapokumun Githoramda Miam the Apil Taukre Mapokumun Thoramasi Ingase Lashang Hidden Protection and Development Authority in Sinduna Kiamgai Palan with the label Lashang Hidden Heritage Site Pangtoki Bane Thoramadu the Hizam Iravatamadi Atauba Angom Ibungan Bigi Matam Mitamda Hailai Katuna Ikai Kumnaba Utki Thoramadu the Minister Tong Ambeshwajana Irawatna Loramba Taudang Amaki Wakalolbu Singta Kibagalona Stakot Palamdam Amagidamag Subanombakan Matautai Fongdoki Ma Namakatana Langang Paikalakliba scheme Singase Mapungfana Paikana Bahona Bada Miam Gimateng Shangi MLA Minister Sing Kaki Daita Ohen Biganu Fongdoki Loirana Manipur Leriba MLA Minister Singh Irawat ki Wakalon Sialaba Matamda Manipur Sungsoi Soidan Chokut Kanihanasu Minister Karam Siamna Tauramadu Fongdoki Loirana Tau the Poyan Tawam the LPG gas sing Black the Yoliba Singh Asigi Matakta Manipur Police Nalakolagliba Tawak Singh Busu Singh Taki Nakalamuramda Nasigi Tauramadu Sarugiaki by Infal Public Higher Secondary School ki Principal Asem Kennedy-na Irawatna Sana Konabagi Matang Loromba Taudang Singbu Singtha Kibagalonana Handak Pangtokadriba under 17 Football World Cup to India ki team the Yauriba Manipur ki Sanaroi Nipan ki Damag Lupa Lakama Mahaki Maikei dagi Tengbang Wena Piragani Haba Wafam Asem Kennedy-na Fongdoki Kari Torokan da Kari Chapokani. Natraga Kari Torokan da Punjan Gani.
अदुगा अखोई यूनिटी सारकाना कोई स्ट्रगल तौगदगे हाइबा अदुना ख्वाइदगी मरु ओइबदी अखोई ngasi करी तौब ताय अदुना अहल लमन्ना तौगिरंबा अखोई लेरिबा लेबाकी दमक निंगिरंबा पुनमचे अखि इसा इसा दु अखोई एट लीस्ट अखोई डेडिकेटेडली अखोई सैक्रिफाइसिंग स्पिरिट हाइबसे अखोई इसा द लोइना काना थबक तौब मतम द लोइना मक फगनी हाउ एटन करेसन दि थिंगिंग जी अदु कना कोऑपरेशन बी पुलिस सामा सामा मको तौरगा अदि मणिपुर थाउ बिलान तौसी तो जगह सुधी सुनो कसी मणिपुर पुलिस को आई सरकार की तरफ से आई मिनिस्टर उसमें विषय तो और खाने ना क्या सुना है मामा दिखाई दे सी क्या सुना फ्री द उन में आ नहीं मणिपुर अपुनबल्लूफ कोलकाता गी वाइस प्रेसिडेंट वाई सोनी सिंह लुचिंगदुना कोलकाता की मणिपुर भवन दसु ngasi lamyan bahijam irawat की चाही चाम कुनमाथोई सुबा मपोक कुमन थोरम पांगथोखरे क्यामगई हाइबो मखोंग दलेब क्यामगई यूथ पायोना क्लब नसु lamyan bahijam irawat na laikidab की निंगसिंग थोरम पांगथोकतुना lamyan बसगी मफम दे kai खुमना पुटक्री Protection and Preservation Committee Manipur PPCM gi liching makhada lamyan irawat ningsing thorum Observation Committee Manipur na sinduna ya school janman sthan da leiba Socio Economic Athletic and Cultural Organization SICO gi ground su nominasi palan tauki thorum saru ya ke resource person sing na phongdok na ki bada irawat na hingling matamda marom dom lepsa bangam leiba kama oina na ba hona ki bada natana lawmi simi singi yai phon na ba thorang kaya su lamyan ma sina hona ramki हिरम खुदिमक्ता नेशनलिस्ट अमदि कम्युनिस्ट की वाखलोल द चंगसिनदुना लमदम असिदा खुंदामिन रिबा फुरु खुदिमक्ता अमतोइना चाखोटनबा होटनरमकी लोइनना मणिपुर खुनाइदा नुपी सिंगी सक्तम बुसु अवांग थाक थांगतननबसु लमयान बहिजम इरावतना होनदुना लाखी हैना अथौबसिबु सिंथाकी नुमिरसिगा मरि लेनना लमयान बसिगी मितमदा लैसु कतुना इकाई खुमनबसु उटकी पिसुम थोंग ओइनाम लेकाइदा लेबा इरावत स्टेचू कॉम्प्लेक्स तसु ngasi कुमन थौरमसी पांगथोकी थौरमसी डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर ना लमयान बहिजम इरावत मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट का खुशम नदुना पांगथोकी बनी मोरे द लेबा इमा कोंदोंग लाइरेमी के हराउबुंगदसु इरावत दे गी नमित पांगथोखरे मैतै काउंसिल मोरे ऑल कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मोरे ऑल मणिपुर स्टूडेंट्स यूनियन टेंगनोपल खा नोंपोक अपुनबन नुपी लूफ मोरे नुपी खुनाई चौखत लमजिंग लूफ मोरे मुस्लिम वुमेन डेवलपमेंट सोसाइटी मोरे ना पुन खुशम नदुना थौरम मदु पांगथोकी बने All Hairok Students Welfare Association and Community Health Center Hairoka Puna Kusam Naduna Irawat Day Celebration Pangthokre Thormadu Marilenna CIC Hairoki Akoi Bamadi Manungda Lamtu Sitsem Thoramsu Pangthoki Northeast India Development Party NEIDP na sinduna lamyan mahijam irabot ki cham kunma thoirik suba mapokumun thoram pangthokre terada leiba regional party sigil wasang na pangthoki ba thoram du lamyan irabot ki ayek pa mitamda miyam na hailei katuna ikai khumna bu utki Manipur University dasu lamyan bahijam irawat ki thauram pangthokre ngasi ki thauram da Health and Family Welfare Minister L Zente Kumar Parliamentary Secretary L Susindro yauna University ki makok thongbo oja madi mahiroi singsu sarugya ki thauram du irawat Celebration Committee Manipur University ne sinduna pangthoki bane
North East Forum for International Solidarity Nifish na sinduna Delhi University da Hizam Irawat ki cham kunma thoirak suba ningsing thoram pangthokrai. Irawat dekamari lenan Imphal West Police Commando masung Imphal Municipal Corporation gi thaumi singna Nagamapal Khuya thong mau kaithel gi akoib leiriba iram nala sing sitok sengdokrei. Thauramasi ka mari lenan IMC Ward number 3 ki corporator S Nutan Chandra na phongdor ki bada Imphal City bulu nana thamnan rab gi pandam de lamtu sit seng gi thauramadu pangthokpane Imphal City amasung masigi akoi bada lu nana thamnan rab khona bada miyam na subateng pangbi hana phongdor ki Thauramadu da Imphal West Police ki official sing amasung Imphal Municipal Corporation ki corporator kyana sarugya ki Police Department ki officer singi sinau singa municipal corporation matam chupra kusan na chali ado parjami amna gyan tabi dabdi door to door collection laiba ekoi NGO sina yaubi aduga nagapan gi area sina fatauti hundok na tawbi ganu masi ekoi routine naina tha gi oina ekoi chathana ba ekoi sem sajari aduna parjagi hambala pili fatauti langtok pangasi degi lepiro aduga Imphal City luna nana thamda bhona na police department ki officer sing lokhaliba municipality lokhaliba thabak thawm sing asida mateng pangbiu haiba wafam sina ekoi na parjami amda ekoi na nongno wafam si thamjariba Numidasiga Marilena Piba Thia Mega Chandra Journalist Award Chaliba Sahi Asigwana Impact News ki editor in chief Yumnam Rupa Chandra the Piduna Ikai Kumna Utkray Irawat Celebration Committee National Palace Compound Leba Iboyama Sumang Lila Sanglenda Pangthok Kiba Ningsing Thorama to the Hideb Award Asi Lantok Kibane Award Asida Selo in Lupali Sing Kun Citation Ama Loinana Lengyan Fiam Yauri Loinan tongan ba lam singda thabak tawri balam dam sigi masak naibi mi tareta su ikai khumna butuna tongan award sing lanthoki ningsing thoram si pangthok tring mangoina na lamdam sigi furup kya gi mioi singna saruk yaduna laikidrba miyam gi luching purel Irawat ki saktamda hai laikatuna ikai khumna bu utki loinana school cultural troupe band party yamadi tongan ba luf nipuni toina saruk yaduna mass part athoi en sangdam naba masu pangthoki Thauramasiga Marilenan Irawat Celebration Committee ki Luching Basu Oiriba Communist Party of India Manipur State Council ki State Secretary Moirangthem Narana Phongdora ki bada Hauzik Oiriba Manipur ki Apunba ki Sakta Mase Lamyan ma Irawat na Thamlambane Mahak Leram Darbade Lamdamasi ki Apunba ki Ngamkai Leram Dab Yai Lamdamasi ki Furup Singh Amatoina Lepnaduna Apunba Manipur Oihan Si Harbade Irawat ki Wakalo Lawdana Punna Lemina Changi Amaromda Ngasi ki Manipur Mapima Pa Laitraba Kunayama Oire Maside Kannan naba chongthok chongchin tawdaba miyam gi khanba luching thamba mathau tare haiba wafam phongdoki Hujik side khois de lamjing binab laitraba lamang naraba maikai khangdana chalba praja amagumna udabara praja na thajaba misak ama luching bani haiba sibu kana lairige chongthok chongjin tawdaba misdi yaw yoroktre Maduaidani ne prajana hangarisya kanano ai khoigi luchingba mabusel sengba songthok chungsin tawroidoba miyam ne yaba masung kathok patana thalaba luchingba sibu kana no khoi lehningre de di prajagi thamoida phawba prajana mangmangba asha amani ne madu ngamna honabasi laide madudani Irawat sacrifice maki tormo thabak punmaktuna yetnaba leitana miyam na ure maram madunni miyam punaman ngasi maki palon sida asuk yam thawai yauribasi Arabti Development Association asu kumon thoramasiga marilena Arabti iraimagi laibungda blood donation camp ma pangthokra na cherol amada khangalakli ngasigi blood donation camp tu demioi humbatra ni thoina EP ki hana su cherol sena makha tarakli Amromda Shiv Sena Manipur State Unit KM Blooming School Khangabog Bamolaka Youth Club Yaripok Wangjing Tentha Kendra Development Committee dasu kumon thoramasi pangthokhi haina tongan macherol singda khangalakli Yening Animal Foundation YAF na susinduna ngasi Rimsta blood donation camp ma pangthokre camp tu da mioi tarani tu EP ki sai khudingi numina sida blood donation camp asi pangthokani hana YAF ki maikai degi phongdorakli Bishnupur district ki oinam mamang laikai de lebe oinam turelda ngasi lamyan bahijam Irawat ki chama kunmathoi suba kumon thorong gamari lenana Irawat Celebration Committee oinam na sinduna hiang lamzel pangthokre thoromadu da sarugya ki ba ex minister oinam assembly constituency
डॉक्टर आई इबोलमीना हिजम इरावत की मतंगदा सिंथा की लोनना चाम कुनमाथोई सुबा इरावत डे सेलिब्रेशन ओइना बाजार सु प्रोग्रेसिव यूथ ऑर्गेनाइजेशन सिंधुन इरावत की मफमदा इकाई खुमनब उत्पका लोनना थौरम क्या पांगथोकरे मणिपुर लेरिबा कैथोलिक लाइनिंग चप्पा नुपी सिंग ओइबा अनिसुब मणिपुर कैथोलिक वुमेन कन्वेंशन हौदोखरे थौरमदुदा अथोइबा मिथिंग नवन सरुक याखिबि गवर्नर नजमाई हफ्तुलाना अखोई पुमनमकना यूनिवर्सल ब्रदरहुड की वाखलोंदा संचिन मथौ ताई हैना फोंदोखी मणिपुर कैथोलिक वुमेन ऑर्गेनाइजेशन सिंधुना पांगथोखिबा कन्वेंशन हौदोखपुगी थौरमदुदा गवर्नर मखाताना मालेम पुंबद नुपी क्याना नुपी क्या ललोनबा मदी ओट नैबिबा हेनगलकलिबा सिगी चैथेंग लमदम असेदसु फंगली हाइबा वफम फोंदोखी मणिपुर कैथोलिक वुमेन ऑर्गेनाइजेशन नुपीदा चथरिबा मियोट मिनैगी मायोक्ता लेप्तुना नुपी सिंगदमक थेंगनरिबा असिबुसु गवर्नरना थागतबा फोंदोखी मंत्री पुखिदा लेबा क्रिस ज्योति स्कूलदा नुमित हुमनी चुमना चथगदबा कन्वेंशन अदु गवर्नर नजमाना हौदोखी थौरमदुदा यामलबा नुपी क्या अमसुंग तोंगान तोंगानबा चर्च की लुचिंगबा मदी लुचिंगबि क्याना सरुक याकी We remain disconnected from our sense of belonging to a benevolent universe. On the contrary, we constantly strive to turn the earth into a realm of fear. Aim and objective of the organization should be to promote the presence, participation, and co-responsibility to fulfill their missions of evangelization and at the same time to work for human development. Status the Myanmar lalonaba yonthoknaba puna bahona manupi masa nipan ngasi social welfare department and state home department officials sing upon matim mamana tiek takai na infal purakre nakalamaramda angang singadu lalonaba honaramba agent taruk police na fagat pangam lehari angang singadu Churachandpur district manung hanjin mafam singdaki ni hari angang singadu wasi yamna section akan section thaurang loina Imphal International Airport social welfare ge official amasung home department ge official sing na puraki angang sing adu makhata official oiba procedure sing paikhatna nabagi damak Churachandpur district ki DC na luching duna Churachandpur tamna puki yumgi miyo sing matung ina angang sing adu traffic tawrib agent sing aduna yumgi oiba laita laira gi khudong chab lauraga thabak pi gane habigi thajaba piram laga puki bane hari Yangon through like Indian embassy, they've been and they came to Kolkata and officers from the district administration and social welfare department. They went there with the help of Impulse NGO and one Childline NGO and district police and Indian embassy in Myanmar. They were rescued. Now they are being taken to Churachandpur for necessary formalities and their assimilation in the society. They were in some sort of training hostel. They were there. In Yangon. Some formalities are to be observed. So India program officer, state program officer, ICPS ko. Aduga ngasagi marase sorry mana Childline Bishnupur ki ibani se deputed toroga department na ngasagi angang singje kano dagi Kolkata de lokthop chapani ngarang se ko. Chapada angang nipan se ngarang moi Yangon gi embassy na toroga airport thungalaga ngarang nungdang khak hol toroga sine pujarai se khoina the whole process sida ngasagi yam part lori se ngasagi khoi Manipur gi home department and DC Churachandpur yam actively ko they involve moina adagi even Childline adagi angang je Yangon da moi shelter pira thambani hayan han police na lokhala kanda ko adu kanda khoi side purakpada moina su yamna mateng chauna pi Impulse NGO na su Prime Minister Narendra Modi की लूर नानबगी कैंपेन स्वच्छताई सेवा की मनुंग चना गवर्नमेंट ऑफिस यावना तोंगान तोंगान मफम सिंगदा मियामना सिट सेंगमुगी थबक सथकरे इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मदे लेक ऑफ केलो पेट्रोइड्स LCP ना पुनः खुसम नदुना स्वच्छताई सेवा कैंपेन की सरुगा मोयना सोशल सर्विस ड्राइव अमा पांगथोकरे ड्राइव अदुगी सरुगा मोयना वांखै केंद्र की मनुंग चना लरिबा वार्ड नंबर 21 की मफम सिंग अमदे वांखै अमदे या स्कूल केंद्र नि ताइनफम मफम सिंग सिट सेंगमुगी थबक सथकी Cleanliness drive ado Imphal East की Deputy Commissioner amadi Ward number 21 की Corporator Member Singh amadi Lake of Kelo Petroids की Volunteer Singh na saruk yaki September tar manga di October ani fobu pangtho le swasthata seva campaign asiga mari lena na Imphal East की DC TH Chitra na hai
campaign asigi saruk ama oina Imphal East District Administration na tongan ba club amadi organization singa pullaga cleanliness drive asi sathari taru tanan mi wakalola se yum dagi hauraga aikoi akoi bumfam sing sandok patangai fadri deputy commissioner na ngasi cleanliness drive aduda saruk ya kiba volunteer sing busu taru tanan laina nabagi wasaksu lawhanki Amaromda Sanjan Thongda leba Agriculture Department ki akoi badasu campaign asigi saduka moina lamtu sitseng gi thabak chathakre Additional Chief Secretary Dr. Sohail Akhtar Department asigi Director PS Rajendra madi Thaumi Singh yauna sitseng gi thormadu chathaki Additional Chief Secretary Dr. Sohail Akhtar na phongdora ki bada lul nana thambai base mifum kudimangna isagi thodangni khangadabane adubu miyamna isagi yum inkol lu nana thamna na hotna jarabasu lenga ke loisangi employees singna loisang budi isagi ithawni khanduna sengdokpa tawde masigumba wakalola si thadokna matam pumda employees singna isagi loisang bu luna na thamnaba hona si phongdoki ये पब्लिक ऑफिस होता है, यहाँ पब्लिक भी आती है। अगर हम अपने ऑफिस को साफ नहीं रखेंगे तो इसका क्या प्रभाव सामने वाली जनता पर पड़ेगा वो भी एक सोचने की चीज़ है। और इसलिए एक अच्छा कार्यक्रम है, मगर ये कार्यक्रम सिर्फ आज कल और परसों में ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए। ये एक अनवरत कार्यक्रम रहना चाहिए जहाँ हर ऑफिस वाले को ये ध्यान रखना है कि ये ऑफिस उसका घर है और उसे साफ रखना है। तसेंगना मसिगी प्रोग्राम से याम फबा प्रोग्राम ने आई ड्रेनेज में याम सेंगदोक्तना अखोई हेल्थ की प्रॉब्लम लेतनबा सही खुदिंगी मियामना इसा की रूम सिंग इसा की का सिंग अखोई ऑफिस की ओइबा मनुंगी कैंपस से लुनाना थंबगी पांदम दुदैदा मसिगी सुंबा प्रोग्राम से कोई पांथोक्सबन हाइरिबा कैंपेन असि सरुका मोइनंग असि नागर नालागी अकोइबा मफम सिंगदसु सोशल सर्विस कैंप अमा पांथोक्रे कैंप असि साई NERC इम्फाल NSS मणिपुर यूनिवर्सिटी अमदि नेहरू युवा केंद्र NYK ना पुन खुसमनदुना पांथोकिबने कैंप असि सरुका मोइना PCTC ऑयल पंप की अवांग तंगमद सेलिबा नागर नालागी परिंग अमदि नॉर्थ AOC दे लेबा होटल इम्फाल परिंग दे लेरिबा नागर नाला गी जगह सिंगदा अमोट अकाई सिंग सिट सेंखी स्वच्छ भारत मिशन अमदि सरंधन सेवा की सरुकम ओइना इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर मंगलेन थांग जौ न हौदोखिबा गेम अदुदा पुन वॉलंटियर चहुम हेनबना सरुक याकी मोरे कमांडो यूनिट न मोरेदा स्वच्छ ही सेवा पांगथोक्रे स्वच्छ ही सेवा की सिस्टम की थोरम मदु निपान सुब IRB कमांडो की असिस्टेंट कमांडेंट TH कृष्ण तोमिना लुचिंगदुना इंडो म्यांमार फ्रेंडशिप गेट नंबर 1 अमसुंग 2 दा चथकी सिस्टम की थबक सथत बादुबु उबदगी म्यांमार रोम थंगबद लैरिबा म्यांमार पुलिस की कांगबुसु सिस्टम की थबक सथकी हरी कैंपेन असि सरुका मोइना ngasiदगी होदुना डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस DIPR की कॉम्प्लेक्स था सिट पसेंग की थबक सथखरे DIPR की डिप्यूटी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन लुचिंगदुना डायरेक्टोरेट असि की स्टाफ सिंगना मोइरांग खोम मदि कैशांपात लेब ऑफिस सिंगदा कैंपेन अदु चथखिबने इम्फाल सिटी अमदि अकोइबे की फिबम लुना न थमसि हारबदि इमुंग मनुंग अमदि लेकाइदगी हौगदबनि हाइबकी पांदम द चंगचिलकपा गार्बेज फ्री कैंपेन की मातांग कॉन्फ्रेंस पांगथोक्रे कैंपेन असे था अमग मखाइरोम की ममांगदगी हौदुना कोम खेत्री लेकाइद लेबा यूथ गाइडेंस क्लब की वॉलंटियर सिंग चथदुना लाखिबने क्लब असना लेकाइ असि की मफम क्यादा असौब डस्टबिन सिंग थमदुना लु नानब लेकाइ अमा ओइननबा अवांग थाकता होनरी क्लब असिदा पांगथोकिबा थौरमदुदा इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हेल्थ एंड सैनिटेशन चेयरमैन M जोई चंद्रना क्लब असिना पाइकलबा थबक थौरम सिंग असिबु अवांग थाकता थागल फोंगदोकी मैन पावर अमदे डंपिंग साइट सिंग अवार्ड पत लेबना IMC दा अवाब खर लेरबसु अनोब लेंगाकना लुनानना स्टेट असिबु थमननबा अकनबा खोंगथांग सिंग पाइकली हाइबो वफम फोंगदोकी Tribal Students Union LMS Law College Imphal na sinun normal legal awareness program amangasi Chingmairong da leiba Adim Jati Complex ki Amity Hall da pangthokre
थौरम असिदा अथोइब मिथुंगलन सरुक याखिब लो मिनिस्टर लांगपोकलप जयंत कुमार फोंदोखिबदा लो तमलिब महिरोइ सिंगना lawyer oirak matam lawgada thaudang ase aduki matik chawi lawyer sing achum tawduna case amabu mafung fana lotion na bahona vai bisi ithawni khangada bane senja thumja tawdana achum purna ba lawyer khudingna honafam thui haina apil tawki amaromda thoromasiga marilena lo nongna tamlak liba tribal mahiro sing bu oktuna sakhang maiking namgi thoroma masu pangthoki ukil orakado wakangu singda कमाइन तौदना रेस्पॉन्सिबिलिटी से करीनो आतला कमाते एवे वनगदगी हाइबगी अदुम मखलगी फंक्शन नि लेकिन एवनेसी मोइन उकिल लोइतना लाइक तम लोरनी मोइ उकिल लोरगा मोइन कोता थोरक बगांदा प्रोफेशनल एथिक्स अमसुंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द लॉयर्स मन उकिल बगांदा उकिल लोइना दायित्व कई लौगदगे सोसाइटी दा उकिल लोइना मोइ प्रोफेशनल एथिक्स करीनो हाइबसे छात्र ओइरिबो कांगु सिंगदा Imphal City da mau furuf ki mairoi singna mai masing amadi thawa inkhang tau duna laiba hengalak liba se afaba khudam amani hana PhD Minister Losi Dikho na hairi ngasi Tribal Research Institute singmairong da pangthokiba Mau Youth Students Organization sinuna Satha kiba Freshers Day 2017 ni thoram yaw lakpada Minister wafam masi phongdoki banai Minister Namaka Tana Hai Mamangaida Singimio Sina Tambaki Lam the Lakpi Chang Hantaramba do Hojik Laitre University College of the School Singda Singimahiro Sing Tambaki Chang Hengalakli Basina Kudamne Masina Lamdamashi Laira Puru Maselgi Marak Nungsinaba Amuhana Hanjelak Haure Habadu Tak Punihaba Wapamsu Fongdoki. People are feeling very free and then they are coming more and more year by year. So I'm so happy. Today is a gathering to welcome the freshers to Imphal, and then see particularly in my area, that is Mau area, students they'll really love to come to Imphal because Imphal has become very developed in the field of education, and we all know that. But because of confusions and situations earlier, they were confused to come. But now they understand. So a lot of people are coming in. And in different colleges, universities and different institutions, a lot of students are coming. So we're so happy. You can see the number of students increasing. Old Manipur Medical Students Association ki sahi gi freshers midterm felicitation ki thoram ngasi Chingmairong Delebe Hotel Classic Grande de pangthokre ngasi gi thoram da atho mitung en oikeba Health and Family Welfare Minister L Jayant Kumana Dr Singna Thamoi Sena miyam gi ihul kang thabak tawna na ba mahiroi amadi Dr Singh da appeal tawki ngasi gi thoram da Bavina Diagnostic Center amadi Classic Group of Hotels ki Managing Director Thangjam Dabali su saruk ya khiba loinana MBBS tamleba mahiroi da miyam karam na loinagada ge haibasi tambiba mathau tai competition ki chang wangkhalakla matam asida mahiroi singna makoi gi syllabus ta hena pungning chang na leiringai da miyam karam na loinagada ge haibasi ikhang khangdaba gumna tauri maramasina MBBS ki syllabus ta public relation ki matang da hap mathau tai haiba wafam fongdoki I would like to again congratulate those freshers who have been successful in this very tough competition and are already through into this profession. And at the same time, I would also on my behalf welcome you to this profession of medical science. Those internees who have completed the course successfully and now have become doctors, I would once again congratulate all of you. The extra advantage for the medical professional is that even if you don't get job in the government sector, you will always have the room for doing a private practice of your own. Yaripok Kaithel Manbi Road amadi Imphal Yaripok lambi asigi fibam aduki matik soksilakpana mathang tha October gi tang ani dagi lambi ani asida heavy vehicles sing chatpada thingle hana Yambem Young Pioneer Club Yaripok ki General Secretary ni thokpa chirol amada khangalakli Loinana matanga shwaida break amalozage Manipur mate malam gi tongan ba I pau single loinana aikoi break te gyamna tuna hanjarake Impact News bo migeng ta duna lebiu Break matung da mayam bo amana taram nokchari loinana bulletin asigi makha tab pau sing miyam na pijari
Mamangai chana laklaba kwak tanbagi thorom ngasi nat koi lainung laison galoinana meragi tarani panba kwak tanbagi thorom pangthokre lebaki tinmu laimu fataba tanthokuna afaba tangdu laitab lamdamam ohenna namagi damak thorom ase sai lising kyagi mamangdagi pangthokuna lakibane thorom asigi malilena konungi Pamnaiba amaibi pena khongba madi lebak miyam ngasi konungi utra sanglendagi Yaskul S YAC ground tamna laktuna ground na sida mapung oiba thorom pangthoki sahi asigi oina afafata yengbi changyeng oiba laloi hanjabana kwakpaw lobgi thorom pangthoki tungda nungai yai phab lebak ama oina nabgi damak nat yoiba thengkhang chongbgi thorom amsu pangthoki angom ningthawna luchingduna pangthokiba thorom aduda konungi famnaiba sing maruoina maiba hanba maichau purel khurai lakpa Kwai lakpa, wangkai lakpa, laifam lakpa, halub lakpa, khabam lakpa, naharub lakpa madi sang lakpa na chingba singsu saruk yaki. Nakalam romda lining thau ipana ngasi kanglada kwak tanmi thorom pangthokre lining thau mangang luang khuman guru omgi thaugal lup sing na sinduna Pangthok kwak tanmi thormaduda Manipur gi mafam kyadagi lakko miyo kyana saruk yaki kwak tanmi thormasi ipai pu haktaktagi pangthoktuna laklaba thorma mani thormasida leiba ki afanungai fangnan naba ingnachingna leiba marachi na pana naba I masel nungshina naba masung ichel hanjilhan naba line thau ipa gi mafam thauni jiduna pangthok thorma mani Lakliba October and in the Pangtokudriba, Laibagasi, Lu Henbenumid, Gandhi Zentin Lakpada, Governor Dr. Nazma Yahaftulana, Manipurimiam, the Yap Pausel Pirakli. Tigamadilena, a Piba Pausel, the High, Lamdamasida, Tangdu Laitab Panan, Nabahona Bamtamda, Miam Yachobu Taudang Lay, Akoi Bagi Pibam Luna, Tamna, Nabahona Bagalona, Akogi Pungning, Hakshang, the Wakal Busu, Tarutana, Tamga, the Benihabawapam, Pondorakli. Sija Hospitals and Research Institute na Estera sida ahanbo na hospital asigi in-house surgeon singna joint knee replacement surgery tawbungamba private hospital oibungam kre singthaninga eba achievement asi Sija Hospital and Research Institute ki consultant orthopedic spine and orthopedic surgeon Dr. Iboyaima PH amadi senior consultant orthopedic spine and arthroscopic surgeon Dr. L. Ibobina Luching Team Mamana Pangtoki Bane. Operation se Thasi Kunitoida Sahi Humpum Doyamadi Humpunito Suraba Nupi patient Anida Shataki Bane Loinana patient Ania se Housing Recovery Tauduna Yum the Han Krehari. Baumi Singh Unaba Mada Hospital asigi Managing Director Dr. K.S. Palin Fondor Kibada status that Laitaba medical facility amadi cutting edge technology loinana Kusukulai Kudong Chabakya Fangana Nabahona Duna Lakli. Sija Hospital na status Dr. Singh na status that joint knee replacement surgery Mai Pangna Pangtopangam Kibasimak Sija Hospital na Manipur Miam da Maruina Ku Gianaba Namaram Oirga Awaba Kaya Tengnariba Miam Gidamak Achoba Kudola Manihana Dr. Palina Fongdoki. Joint knee replacement surgery ase Sija Hospital da Tawu Matamda hospital charge Yoruga Sumna Tagilpa Lakam Galising Yankairom Changi Adubu Atopa Mapan State Singda surgery ase Pangtopa Matamdul Palak Om the Gitadana Sangi have wapam su Tamlakli. Private hospital da private ki doctor na khu shinbagi operation ji handaki sina ihan hanbani adugi je significance laiba loinana Manipur dagi humpu deina cham bhaugi mapan satna laing iba kudongcha da basathok sasingi paisagi da su chawrangna khoi ni yeng ba takhai khani khuisna hongi hai tare mapan da supa maroina koi medan da gum ka medadi sathok sasinga pullagal pa lak ahum gum sangi akhoi sida handak tawhibadu loinamak pullaga lupa la amaga lising yankhai muksangi hai si implant yaure hidak langta oi leibi yaure operation ki pangtha khotaba implant da maman chang ama yaure
Manipur People's Party MPP की interim president na working president family की तांथोखरब शरद कुमार माइमोम ना ngarang party असि की मसाना मसाबु president ने हाइजरिबा ओ जुगिंद्रो न शरद कुमार मसामग मदि खरपम सोमरेंद्रो मखोई अनिबु party की फारनबा खनमंगमद्रब मीनि हाकिबदु युमफम याउदु वोफम ने हना फोंदोरकली Polo ground maning the party is the office the Palmi singer Unabamda Zugindro se Magna party the Tantokrabane Magna Tantokrabamio Yamada Amana December the party as the president give me from Pangtokani had basis Sanaba Yaro Yana Fondoroki. Impact News na working president na President Tantopa party constitution Yabra Hana Hangbada party constitution da Mayek Semba Wat Liana Sarat Kumana Paukum Piraki. aduna mana ngarang ngang ibu mayam si baseless ni masih daku tarangi oiba adagi adumba wangang sang ni haibu galuna na mahak mafum sidagi di matum pumbu yon tanthoi haibu wafum si ina ngasi media da amkan na clarification thom tawjari aduga matung da di mahak na sumba wa amuk onda singdok singjingi magi righti leitre haibu sum ju thamjari Ngasi ki pause kharada Manipur Building and Other Construction Workers Welfare Board MBCWB के chairperson हमदी केशियर अनिदा लुफमना चंजा थुमजाद चेन्नई है ना मराल सिरुप की थोंबु Manipur Building and Other Construction Workers Welfare Union ना अवांग थाकता यानिंग दव फोंगदोरकली ngasi Manipur Press Club ta pangthokpa paumi singa unaba mada union asi ge spokesperson Mongjam Sunitana English singani tarada gi hogdokiba board asi mamangda senja thumja kya toramlabisu oin toba sumnagi tha ahub mari khaktama ngairiba chairperson S Prisorjitna maral sirakpa yaning de isterasi ki workers singi phangpham thokpa hak mafung fana fangnaba constituency humphuda workers union hangduna asobu thodang lawriba chairperson bu maral sirakpa haibase workers singi hak matna na bahona ba hana lawi haiba wafam thamlaki अफब थबक खरा तौनिंगदना अखोई मयाम का पुंजननबा यूनियन सेंबिरिबा यूनियन अमा प्रमोट तौबिरिबा अखोई चेयरपर्सन जिदा सिगुंबा मरान सिबिरक पाजे अखोई सिंगा याजनिंगदे अदुबु अखोई कनागुंबा ऑर्गेनाइजेशन सिंगना मरान सिबिरिबा सिबिनिंगबा अमदि थिगतपिनिंगबा लैतारगदि अखोईगी यूनियन दा लाकपिरगा यूनियन की मी सिंगा पुन्ना तौमिनासी अदुगा अखोई सिगा मरि लैनना अखोई कौगनियाना तौबिरंबा जनरल स्ट्राइक सि अखोई मरम चादे अखोइना स्ट्रांगली कंडेम तौजरिना अखोई हाइजनिंग Malam की मफम सिन मतुंग पांगथोक नबुंग मसी मणिपुर दसु इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे की थौरम साइट थौपांग लुप न सिन पांगथोक रे थौरम मसी के मरिलेना मा कवि हिजम अंगांगहल की सही चाम कुनमुंगा सुबु मपोकुमन थौरम सु पांगथोकी अयिबासिना मणिपुरी साहित्य की लमद लौरम थौदांग बु इकाई खुमनब उत्पोइना माकना इरंबा मणिपुरी साइरेंग खरबु तोंगान तोंगान बलोल सिंग हंदोक्तुना पाथोकी लोइनना सागनायरबा अयिबा जोध चंद्र सन समदा नोंथोंबम कुंजमोहन की मिंगदा लुबसिन पीबा सही की अवार्ड खुशिनदुना इकाई खुमनब उत्की अपुन मणिपुरी मतमिसै कांगलुफ अमिकना सिंदन तरामरी रक्सुबा मणिपुरी मतमिसै नुमित पालन थौरम पांगथोकरे पैलेस कंपाउंड लेबा महाराज चंद्रकीर्ति ऑडिटोरियम द पांगथोकबे थौरम दु मरि लेनना इसै इंग्लिश सिंगनी तरा तरे थाना मिंगथोनबा जर्नल लमा थिएटर गिलम द सकनायरबा डॉक्टर रतन थियामना फोंकी नुमिनेशन लाकपदा अमिकी मेंबर ओरंबा लैखिद्रब सिंगी मितमदा मियामना हाई लैकतुना इकाई कुमनबस उत्की थौरम सिंगी मनुंग चना सकनायरबा लिरिसिस खुराइजम फुलेंद्रोबुसु इकाई खुमनब उत्की ngasi ke thoramada ISBS Construction Private Limited ki Managing Director H Bikram Singh amade Amik ki President S Tijendra Su saruyaki लोन यादव मोंग योलंबा LPG सिलेंडर चातुक मरिफुतरुक मणिपुर पुलिस डिपार्टमेंट की तोंगान तोंगान कांगबु सिंगना तंपा की तोंगान तोंगान डिस्ट्रिक्ट मंगादगी फागत पंगम ख्रे फागलब सिलेंडर सिंग अदुगी मनुंगदा हौजिक फाबुदा थौबाल डिस्ट्रिक्ट तगी LPG सिलेंडर सौ मरिफु इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट तगी सिलेंडर मरिफुतरा माथोई इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट तगी सिलेंडर मरिफुनिथोई विष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट तगी सिलेंडर चाम कुंथ्रा अमसुंग कक्सिंग दगी सिलेंडर आहथनबा अनियमगा अहांगबा सिलेंडर अमगा फागत क्रे हौजिक फावदा लोन यादब मोंग LPG सिलेंडर ललोनबदा थौबालना मकोक ओइरी हरी हिरमसगी मतंगदा
ngasi Bapupurada leiba Imphal West SP gi office ta Imphal East Imphal West Samsung Thobal gi SP yauna pangthoki pau gi mifam da IGPS ibom chana phongdoraki bada Manipur gi mafam sin mathong miyam LPG cylinder phangdab gi awab mayok na rehab gi wakat kya lak padagi hariba district manga asigi tongan tongan BSP singna luching police ki team singna ngarang dagi hauraga drive satha bada lo na yadaba mong da yolam cylinder singa si fagat pangam ki bani hari hiram asida channel review miyoi sing adugi mathakta legal gi oiba charak pinaba makhata na thiba hum gi thabuk chathari haina IGP na phongdoraki loinana singi district sing da so hariba makal gi driver se athu matam da chathan ba thawrang tauri haiba wafam su makhata ra na phongdoraki district mapung oina mari kakching yauna manga masigi mafam sidaida leiba SP singsi masigi limjing makhada gas cylinder karmain toraga phangnadabano haibadugi mass drive ama tawbani mass drive ama tawbasidaida district singsina achouba achievement phangki tawriba drive se masida akhoi police su sincerely sumaina mayamgi kudong chana gi damakta mayamda cylinder se misuse tawba mayam sidagi drive ama tawri Prime Minister Narendra Modi ki miyang makhada paikat pa Ujwala Yojana scheme makhada Khundrakpam Assembly constituency da cooking gas set sing yanthokre thoromase Kisan Mocha BJP Manipur Pradesh ki Vice President Dr. KSI Kala gi miyang makhada pangai da leiba Royal Academy Manipur gi campus ta pangthok ki banei thoromase ki marilena Dr. KSI Kala na phongdor ki bada gas connection leitaba constituency ki imung singi nupi singda gas connection piba gi khudong chaba si pi bani hari Khundrabon Kennedy Chomungi Gas Indian Agency ka manaraga kusamnaraga praja myam singda gas phangogdaba connection leitaba nupi singda khoina yenthokchabani hana khoina kungani pamu yenthokchagre ngasi sita ni phugani panmu khoina beneficiary mayam je khangalaga tawjabani phangogdaba mayam je akhoina tamna tha khudingo gaju akhoin soina bijani haina mayang mafamda aina thamjari International Society for Krishna Consciousness ISKCON Sinduna Damodar Swami Laikhidabagi Sai Taramathoi Suba Tiruvava Amaj Sabha ngasi pangthokre Gari Airport Road Laiba Sri Sri Radha Krishna Chandra Mani Mandir ISKCON da pangthokiba thormaduda Laikhidraba Guru asigi mafamda haikat laikat tamki ISKCON Manipur ki devotee amade ISKCON Manipur Women Forum ki member singna Sankirtan katki tungda Srila Sripada Guru Maharaja ki ningsing thorum masu pangthoki Hauze semga chagat pagi thabak kana chathariba More ki integrated check post ICP ki fibam 42 Tengnopol ki MLA D korung thang na yengshin krei Sangabagi matam naksilakpag loina thabak thorum sing kaya yamna kumang sausilabagi haibadu di korung thang ngasi ayuk pung mapan taw matam da haktheng na chatuna yengshin ki banei mafam adugi mohori ni haiba miyoy amana phongdorakpada laklib October 15 fawbing manungda passenger termination building amasung road lambi sing semagi thabak thorum sing loisin ngam lagani hari adubu MLA di korung thang na di fibam adu ubda loisin ngamgani haibagi thazaba wali haiba ofam phongdoki integrated check post asi athu matamda loisinduna laibak ani gi marakta laloliti ki lamda hena khudong saba oigedawri bani thengthaba taraga de laloliti ki lamda mangjaba ama oigedawri bani haina de korung thang na makha taki Lakliba October 19 tara nipan fawba Science for New India haiba theme da Chennai da pangthokudaba ahumlak suba India International Science Festival IISF ta Manipur ki mahut sinduna saruk yarugudaba Pukhau Gram Panchayat ki mahiroi taruk amadi oja ani Lok Sabha ki MP Dr. Thokcho Mainana lamthakre IISF ta saruk yagadurba mahiroi singado Pukhau Gram Panchayat ki manung channel Little Rose School Sagol Bangi mahiroi singnei panbayai Pukhau Gram Panchayat ase Sansad Adarsh Gram Yojana ki makhada model Gram Panchayat moina MP Dr. Thokcho Mainana adopt tawkraba Gram Panchayat amani
Hairok Part 3 Mayai Lekaidagi Sumati Bala Ningthozambu Manipur Commission for Protection of Child Rights MCPCR gi chairperson Hablakrai Magna Commission asigi President Oina Sahi Ohum gi thau pugudabani hari Laimarol Lamsing Kon Laimakon gi Kunma Thoisiba Mapu Kumun Thorum Laimakon Women's Abode Complex Achan Migai de Pangtokrai Ngasti gi Thorma da AMM Assam Manipuri Women's Maira Paibi Coordinating Committee ki Advisor Sawam Zayanti All Manipur Women's Social Reformation and Development Samaj Nupi Samaj ki General Secretary Thoksom Ramani Laima amadi Laimarol Lamsing Kol Laimakon ki President MC Rita Namathang Chief Guest of Honor amadi President Oina Thaurum Git Blighting Oiki Hari Luang Changum Leba Sunshine Motors Nangasi Video Kowa E Auto amadi E Rickshaw Launch Tokray Kalinga Ventures in their private limited na putokpa makhon thok taba electric na senba auto makalasi environment da makalamatagi akaiba pi daba maruina passenger madi potsai puna na ba gari singnei E auto haida gari asi mamal na lupa lakam ga lising humpatra romne gari asi laiba matam da battery manga hapagaloina na battery ama na pung taruk sang na charge full tawraba matungda kilometer chamarom leptan chen ngam nei hari Ngasi gari makal sing ase Forest Environment amadi Mahut Minister Thonazum Syam Kumana Lusing launch tau kibaga loinana asigumba environment ta sohandab gari sing ase season abana mausagi kal ngak tuna thambada chauna mating oigani hab wafam phongdoki thau halaro eton dijan halaro adi pollution total control tabana air pollution control tabani adu sida thabu diribe nupa adu magi economy to wangane ba battery da masi change do rebe no mode battery jamu puncha toro kanda surrounding akoi bada mana paisa ta jaba thoba kanda thaudo halaroi bakon tararo adi praja do so disap taw taw na kung ju lena le ro ba masi umbama ko ki manipur da infan da launching to wiba sigi da makta manipur government side ge adi mode thadat pa nungai bam nu ki bo to Manipur da ahan boina e-cycle ngasi speaker yumnam khem chana launch tokrai kawa makha boroi makong sorok maning leba showroom wang e-services ta pangthok pathorma da e-cycle ase launch toki bani harib cycle mas makhalla sigi magun singi manungda environment friendly oibaga loinana pung amaga makhai changna charge full tawrba matungda kilometer kunthra thauba yai hari Model mangada fangalib cycle ase sahi amagi warranty pibaga loinana ariba makhalgi cycle singdagi e-cycle da onthokpa yana bagi khudong chaba su piri Manipur government ki makhada leriba department kya da communal goiba thaba kya chathare hana United Maitayan Pangal Organization Umapon thokpachero lamada khangalakli malim gi mafam kya da communal goiba wakalol marufungna muthatnakraba tunga sida Manipur da communal gi wakalol hengalakliba se state government na lengak haitabadagi ni hana cherola sina makhata na khangalakli Hauji Sanabagi Pauda, Handak Jammu and Kashmir, Srinagar, Pangtok Tarasuba Open National Taekwondo Championship 2017 da Sanagi medal Fanglak Rabi Hathoy Kim Elias Hoy Kim Chongloi Ngasi Imphal International Airport Social Welfare Minister Nemcha Kipjenna Okrei Hathoy Kim Kangpokpi District Manung Chanba Haijang Dagine Hausi Pawada Mahak na national level da Sanagi medal Ani Lupagi medal Mariam di Sanjingi medal Taret Fanglak Laikrei Ngasi Mak Airport Wok Pagi Thorma da Minister Nemcha Kipjen Haithoy Kim Bo Thagat Fongdo Kibagalona Masina Manipura se sports ki lamda India gi powerhouse ni haiba se Mayek Sengna Tak Lagani Fongdo ki Imung Manungi Financial da problem kaya leragaso tribal nupi macha ama oina mahakna hujik phawbada gold medal ahum silver medal manga bronze medal trade lorapa ase nungai ba phawi akoi sanaba singda khara mai eksan khanba adungbudo sarkarna adumaina khara to haningi sarkarna koida player singda khara mai unja haninba
कक्चिंग फाउदन चेलिब सेंगमाई तुरेल कंसी सेंगमाई तुरेल दा अमोर अकाई फताउती तौसिलोइसे इसिंग नमियोबी थावाई ने हैबा पाउजेल पुबा अहानबा सेंगमाई तुरेल लमजल 2017 ngasi कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट की कक्चिंग दा पांगथोक्रेई कक्चिंग रनर्स मयाई लोइसंग कक्चिंग नसिन पांगथोकिबा लमजेल लदो कक्चिंग कैथेल लेबा इरावत पार्क तगी यंगखोम सूरचंद्र IAS कक्चिंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की MLA अमदे नौरेम बनिता IRS एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स अनिना फ्लैग ऑफ तौदुन लमथा की लमजेलोई साम हेनमुन सरुक याखिब लमजेल अदु कक्सिंग फाउदुन चेलिबा सेंगमाई तुरेल की मरिल द चेन की अमसुंग सेंगमाई तुरेल कंसी हाइबा वारोल सिंग याव चेजाई साइदुना मियाम द खंगन की इपा थोकोंग सिंदुन निफु सुब ऑल मणिपुर मुकना ताखत नबी कंपटीशन 2017 ngasi pangthokrai manipur gi yelongoi de lerakhlaba mukna takhat nabi masana bu yokhатуна lamdam asida asiguma masana ma lai haibadu malem pumada khangan nabagi pandam da ipa thokok haiba art and culture da yumpham oibelu basina sai khudingi ima panthoibi ira thauni gi aroib numita competition asai pangthoktuna lakbanei ngasi lampel da laiba ipa thokok art and culture center da pangthokiba competition da manipur gi tongan mafam sing da laiba mukna sanaro ikyana saruk yaki competition adu bhaudokiba deputy chief minister yumnam joy kumana asigumlaba lamdam asigi ipa ipu singna thambiram laba masana ase yokhatuna thamba haibase aikoi pumnamaki thaudang ni haiba wafam phongdoki thauramadu saruk yakiba impact news ki editor in chief su oidiba yum editors guild manipur gi Secretary Yumnam Rupachandrana Mukna Hariba Masana say Yokotuna Hena Masatokpa Miyam na Pamnaba Masana Oiner Naba Honabada Editors Guild Manipur ki Maikay ki Pang Bayaba Mating Pangan Haba Wafam Pongdoki Matanga shada bulletin na say tension jadring gimawin na headlines mo na thamjari Zanane tahizam irabot ki chama kunma toirak sibu mapok kuman lakpada ngasi miyam na lamyan ba sigma famda ikai kunna ba utli Lalon nan bapuramba man puri nipan Myanmar ki kan mangam kre senang ni taru pulis na fare Prime Minister Narendra Modi ki lunan bagi campaign swasthai seva gi manung channa government office sing yaw na tongan ba mafam sing da miyam na sit sing gi tabak sathari Khunaya sida chuma purak na ba khona bada lawyer sing ya chaw thodang lai haina law minister Jen Kumana Pongdokrei Amasung Manipur Police Department na Tampak District Mangada ki loan na yada bumong da Yolamba LPG cylinder chatruk mariputaru fagat pangam krei